Atongire pa kanisa ntereche mwirio yoembe buwite kwino batubo kurombera Kenya no ntukuringana ndo amantu yari tutitite boya bagere buwite ndo shiki siasa na maandamano yara kubwithiga Kenya kaitene ka yatibui na kintu kire kigonoke Kenya kaitene ka ni maromba Nicola Chavari katumenyethia nkuluki teto hii kuendelea ndani ya Kenya nteto buru ndogo kabisa kuma mutongeria gwa kiama kia ODM mutwe Raila Odinga na mbuto ya thingatiba ke bakwanjiria maandamano nthiguru Kenya baikinyagiria athirikari ati nendamie maguri ma into mwanya amwanya antu baingi batete into obingi na bangi kinya bata otoro na kinya into obia mwanya bia thinambe na kwinyangika antu buraende bukuthinambe na kumenerwa kinya ne atumiria amwanya mwanya bakiuga maandamano mamu utie muntu makuguna na mono bakira Raila na ethero aena oma ati timanto megie muturire wantu akuthetera no ende imanto megie kithurano gikuruku nara akuga na batiri kwithirwo ari muzarendo omwega nthiguru Kenya kwenda buru kuira Raila Amolo Odinga no mwambirie wa democracy na rire ndi akureana na democracy watu kare mtu achindwa atitikiria na timu aka yumwe kana miaka kana ndi itara agwira ya tano nende democracy nimbi oende kuromba maandamano yako endelee nthiguru yetu yocoke nyuma kinyanto batura kurwa mutu uticho yutitia yani utinama kinyanto batura kurwa beteruri itinama nontu yuni ndo no kuongela thina kuuga nkubaromba atongerie betu bathwani muno yontu thai ndi no kuona kanisa ni aithirwe na kinya musikiti bibaithia kou ndo kwambiria ti ndo mbere kwambiria ndo mbi mantu ya maandamano yarekwe tonto ni batu tuli kanisa ni tukurea mantu ya maandamano kwithia ngari ciantu kwithia makanisa kwithia misikiti na irombero bya birombero Murungu na gweta kwenyangi nto byantu taura kuraitirwe ntuku ya Jumatatu tontu bone tukuromba Raila na mungano ya simio kwa jumla tafadhali maandamano yarekanwa yo nikenda antu botwa rwarirwe mantu ya kwenda kwa rogithe no sugithe ni into bya Kenya no ntubo sumi mantu yarirwe na ni yabati kwa rirwa tontu bo mantu ya maandamano ndi twetu kanisa tukurea ndo tutakuwa ndo witura kwa dharika kwantu na kunyango kwa into. Hii roho ambayo kimekuja ni roho ambayo inakuja kugawanya Wakenya ama kuingiza nchi katika hatarini. Kwa hivyo Kenya ambayo inasaleta upatanisho ni wakati ambayo viongozi wanaweza kuketi chini na watatue shida. Kwa sababu kama ni shida ndio imeingia, wananchi hawataleta suluhisho. Wala nata suluhisho ni viongozi ambaye wanatuongoza waketi chini waone shida ile hii shida ni nini ndio wapate kutatua katika njia ya amani na si katika njia ya vita. Ende atomeria baiba kuromba anto oba kanisa arombia Mungu bonde ndaromba wasemani baendelee na kuromba na itokuwa rengi kinya anto baba ibere ya Kristo ukethwa wewe uri mutongerio kanisa bishop kana pastor na anto bakuni baba itako nuko ni bari maandamano ne Roma ya mutongerio bakanie bere utenjire mbya ninje kunyanginto ne kurana tafadhali antu kanisa barome boya baka tumiria sirika rwendo na ngwataniro na thiri nikenda utugana musirika kanisa kana mukristo weta maandamano na Wakenya wote tuingie katika maombi sababu maombi ndio kinasaleta amani sababu Mungu anaweza kupatanisha watu kupitia maombi. Kwa hivyo kanisa isilale, tuingie katika maombi tuweze kuomba Mungu ili Mungu wetu ambaye ametupea Kenya ili atuletee amani. Nkuromba kanisa bonde atuba kanisa para tuachumirie na maromba ituendelee na maromba ntukwira kukuthwa kuna maandamano tugetha tutu marombene antu bagetha bai marombene bara bangi bagetha bai marombene ou batura ia ira wo utumika ira antu babombo karanthi wote thorio no tebio kona wo ketho ina asara ndo etera ia ni ndo yatogeria na ibo ntukwira wananchi eka gwitithwa na njira yetebui na ndo wetithwa njira yetebui itumba kuomba utethia Kumegebe North Petan Class Chabari.